салом бинандагони азиз, имрӯз 23 ноябр аст ва шумо сархати рӯйдодҳоро аз студияи марказии радиои озодӣ тамошо доред. Дар 10 дақиқаи баъдӣ дар бораи муроҷиати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба Рустами Эмомалӣ оиди бепул ё арзон кардани роҳгиро ба мактабачиҳо мегӯем. Тоҷикистон нақша дорад то 3 соли оянда 400 000 нафарро бо об таъмин кунад. Маргу дафни муҳоҷирон дар ғурбат ва соли ҷорӣ дар садамаҳои нақлиётӣ дар Тоҷикистон 290 нафар ҷони худро аз даст доданд. Хабарҳои дигар низ ҳаст. Тоҷикистон нақша дорад дастрасии 400 000 сокинони рӯстаҳоро бо об беҳтар кунад. Ин мавзӯъ охири ҳафтаи гузашта дар муҳокимаи парлумонӣ баррасӣ шудааст. Тарҳе, ки аз ҷониби Анҷумани байналмилалии рушд маблағгузорӣ мешавад, ҳадафаш беҳбуди дастрасӣ ба оби ошомиданӣ дар навоҳии восеъ Кушониён, Вахш, Леваканд, Балхӣ, Дӯстӣ ва Ҷайҳунӣ вилояти Хатлон будааст. Арзиши умумии лоиҳа $58 миллион ташкил дода то соли 2025 ба анҷом мерасад. Бино ба иттилои Маҷлиси намояндагон дар рафти баҳс зикр шуда, солҳои охир барои дастрасии сокинон ба оби ошомиданӣ ҳукумати Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмону ниҳодҳои молӣ 52 лоиҳаро ба маблағи 8 миллиард сомонӣ амалӣ кардааст. Мақомоти тоҷик мегӯянд, дастрасӣ ба оби ошомиданӣ дар шаҳру деҳот дар 2 соли ахир 3.5% бештар шудааст. Шикояти сокинони деҳот ва бархи маҳаллаҳо аз норасоии оби пок ҳанӯз коҳиш наёфтааст. Бино ба ҳисобҳо, ҳоло дар деҳоти Тоҷикистон 68% сокинон ба оби нӯшокӣ дастрасӣ надоранд. дафтари комиссариати олии Созмони Милали Муттаҳид дар умури паноҳандагон мухолифи баста шудани марзҳои Тоҷикистон ба рӯи паноҳандагони афғон мебошад. ҷараёни расидагӣ ба паноҳҷони афғонистонӣ дар Тоҷикистон имрӯз дар як нишасти хабарии раҳбарияти ин созмон дар душанбе матраҳ шуд. Ханс Фридрик Шодер, намояндаи созмони мазкур дар Осиёи Миёна, дар нишасти хабарӣ гуфт, феълан дар Тоҷикистон 12 000 паноҳҷӯи афғонистонӣ қарор доранд, ки 6 000 онҳо дар аввали сол тавассути ҳавопаймо ба Тоҷикистон омаданд. Шодер илова кард, ки аз мақомоти тоҷик хостанд аз бозгардонидани паноҳҷони афғон ба кишварашон худдорӣ кунанд. бинандагони азиз, ба ин мавзӯъ дар барномаи хабарӣ дар давоми рӯз бармегардем. ҷамоаи мусулмонони деҳаи Боҳоники Полша ва Лаҳистон рӯзи 21 ноябр як муҳоҷири яманиро, ки дар марзи Беларус ва Полша фафтида буд, дар ҳузури бародараш ба хок супурданд. имоми масҷиди маҳаллӣ Александр Базаревич гуфт, сабаби марги Мустафо Муҳаммад Муршид Ар-Раимии 37 сола маълум нест. маросими дафни ӯро мусулмонони Полша дар масҷиди маъруф ба номи Тотории деҳаи Боҳоники ташкил карданд. Сипас Ар-Раимӣ дар қабристони маҳаллӣ дар канори ду муҳоҷири дигар, яке аз Сурия ва дигари аз Африқо ба хок супорида шуд. бародари ин муҳоҷири фафтида барои ширкат дар маросими видо аз Арабистони Саудӣ ба Полша омада буд. тибқи гузоришҳои расида, бо фарорасии сардиҳо дар марзи Беларус ва Полша наздики 10 муҳоҷир ҳалок шуд. 16 ноябр муфтии ҷамоаи мусулмонони Полша дар суҳбат бо Рейтерс гуфт, ҳар инсоне, ки вориди хоки Полша мешавад, сарфи назар аз мақомаш ҳаққи дастрасӣ ба паноҳгоҳ, гармӣ ва ғизоро дорад. Полша Беларусро бо интиқоли муҳоҷирон ба марз муттаҳам мекунад. Беларус иттиҳомро рад намуда, хаймаҳои муҳоҷиронро аз марзаш бо Полша бардошта, шуморе аз онҳоро ба Ироқ баргардондааст. вале ба қавли Полша ҳанӯз ҳам мақомоти Минск садҳо муҳоҷирро дар марз нигоҳ медоранд. департаменти давлатии Амрико се раҳбари шохаи афғонистонии гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломиро ба рӯйхати террористони саросарӣ шомил кард. дар изҳороти департаменти давлатӣ, ки 22 ноябр нашр шуд, гуфта мешавад, ки 3 узви гурӯҳи давлати исломи Хуросон дар рӯйхати махсуси террористони миқёси ҷаҳонӣ сабт кардааст. як нафари дигар ба хотири таъмини молии гурӯҳи давлати исломии Хуросон мавриди таҳрим қарор гирифт. дар байни афроди шомили ин рӯйхати номи Салонуллоҳ Ғафорӣ зикр шудааст, ки бо лақаби Шаҳоб ал-Муҳоҷир ҳамчун амири феълии гурӯҳи давлати исломии Хуросон шинохта мешавад.
بینندگان عزیز، شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. در ناحیه فرونزه شهر پتربورگ نسبت مهاجران رید برگزار شده است. 220 کارمند پلیس بازار فروش میوه و سبزیجات سوفیسکای را تفتیش کردند. در نتیجه 78 مهاجر بازداشت و یک ماشینی که در جستجو قرار داشته است دریافت گشت. وزارت کارهای داخلی میگوید این مهاجران قاعده بود و بوش را در حدود روسیه ویران کردند. همه آنها از 5 تا 7 هزار روبل روسی جریمه و سپس از روسیه اخراج می شوند. مقامات انتظامی گفته است من بعد نیز در مکانهای جمع‌شوی شهروندان خارجی در ناحیه‌های دیگر پتربورگ نیز چنین سنجش‌ها گذرانده می شوند. هفته گذشته بعد آن که یک زاده تاجیکستان با مهاجر ازبک در بازار فروش میوه و سبزیجات سوفیسکای زنی کردند، 22 نفر را به شعبه پلیس بردند. والی ولایت مسکو اندری ورابیوف خواستار بهبود شرایط زندگی مهاجران کاری در این منطقه شد و در ملاقات با حکومت ولایت در این باره نظر داد. او گفت کارفرمایانی که به تجارت مشغولند و نیروی کاری خارجی را جلب می‌کنند باید برای مهاجران شرایط خوب و امن زیست را فراهم آورند و در نزد کارخانه‌ها خوابگاه تشکیل کنند. ورابیوف خواستار به راه ماندن چاره‌های دخلدار شده است تا مهاجران نه در خانه‌های به اصطلاح رزینی بلکه به طور متمدن زندگی کنند. گوبرناتور تاکید کرد که مسئله امنیت ساکنان ولایت مسکو باید در مد اول باشد. گروهی از نمایندگان جامعه شهروندی از شهرداری دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان درخواست کردند که راهگیرها را برای خوانندگان مکتب در نقلیات جمعیتی به پول و یا تا 50% ارزان کنند. در نامه آنها به عنوان رستم امامعلی آمده است که به رانندگان فراوردن مسافران نابالغ بی بلیط را منع کنند، زیرا در این حالت کودکان به خانه رفتن نمیتوانند و زیر خطر قرار میگیرند. بعضی از کودکان خانواده‌های کم بضاعت ناچار پیاده از خانه به مکتب می روند. همچنین در درخواست به نرخ سالانه کارت‌های نقلیاتی خواننده اشاره شده است که 300 سومانی ارزش دارد. در حالی که بعضی خانواده‌ها 3 مکتبخوان و 2 دانشجو دارند، برای دریافت کارت نقلیاتی مجبورند برای عائله سالانه 3440 سومانی پردازند که خیلی گران می باشد. این مراجعت فعالان جامعه شهروندی در تاجیکستان در حالی است که از ماه جاری نرخ راهگیرها در دوشنبه بلند رفت. خزینه سقوطی پسندازهای شخصانی واقعی به پرداخت جبران پولی امانتگزاران بانک برهمخورده کفالت بانک شروع نمود. بانک ملی تاجیکستان اجازتنامه فعالیت این بانک ایرانی را 27 اکتبر بازخواند کرد. پسندازداران می توانند جبران پولی خود را توسط تشکیلات قرضی هما دسترس کنند. حد نهایی جبران پولی برای پسندازها با پول ملی نه بیشتر از 30,000 سومانی و برای پسندازها با اسعار خارجی نه زیادتر از 21,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. جبران پولی سقوطی با پول سومانی داده می شود. در نتیجه یک صدمه در روی چناق خوجند دوشنبه کودک 4 ساله به هلاکت رسیده 2 نابالغ دیگر با جراحت‌ها به بیمارستان انتقال یافتند. وزارت کارهای داخلی میگوید راننده 30 ساله که ساکن دهات زرحلال شهر استرافشان بوده است هنگام حرکت از عهده دارای ماشین برآمده در کنار راه چپه شده است. در همین حال زبیدالله حفیظ‌زاده معاون اول سردار بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان گفته است طی 9 ماه امسال در کشور 787 صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده است که بر اثر آنها 290 کس جان خود را از دست داده 869 نفر مجروح شدند. پایگاه یورتیجی با تکیه به یک منبعش از تفصیلات نوی مربوط به قضیه شکنجه مدینه محمدجانова خبر می‌دهد. به قول منبع نسبت پرویز دولتوف با 3 ماده کودکس جنایتی عذاب و عقوبت نفری در حالت ناتوانی قرار داشته به خودکشی رسانیدن و دوزنگی پرونده جنایتی باز شده است. تفتیشات معلوم کرده است او همسر اولش عزیزه دولتوف را مدت چند سال اذیت جسمانی و روانی داده همسرش 2 مرتبه قصد خودکشی کرده است. در نوبت خود عزیزه دولتوف به آدمکشی متهم می شود. وی مدینه محمدجانова زن دوم شوهرش را مدت 5 دقیقه بوغی کرده است. تخمین می رود که دادگاه پرویز دولتوف را به 10 سال و عزیزه دولتوف را به 7 سال زندان محکوم نماید.
دوستان گرامی، حالا برایتان درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 23 نوامبر طبق نرخ‌گذاری بانک ملی قربی روبل روسی خیلی پایین رفته. 1000 روبل 150 سومانی و 60 درهم را تشکیل می‌دهد. $1 باشد 11 سومانی و 29 درهم و 1 یورو 12 سومانی و 74 درهم ارزش دارد. دوستان عزیز، نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم. تشکر به شما که ما را تماشا میکنید. در پیش برنامه اخباری آزادی داریم و من 3 ساعت پس به استودیو برمیگردم. با ما بمانید.